Kuki Finland iba mu bihugu bifite abaturage bishimye kurusha abandi ku isi? Ibyo ugiye kumva biragutangaza. Finland iherereye mu majyaruguru y'Uburayi kandi ifite ibiyaga birenga ibihumbi 187 byose n'amashyamba atwikiriye igice kinini cy'igihugu. Mu gihe cy'itumba, ikirere gikunze kuba kirimbishijwe na Northern Lights cyangwa se urumuri ruteye amabengeza ruba rutatse muri kino kirere cya Finland. Naho mu gihe cy'impeshyi hari izuba rimara amasaha menshi cyane ritarenga ku buryo bishobora kuba ari nka saa 4 z'ijoro ariko ukagira ngo haracyari ku manywa. Iki gihugu cya Finland ni nacyo cyavukiyemo sauna, icyumba gishyushywa abantu bakakicaramo bakabira icyuya mbere yo kwinjira mu mazi akonje. Byibura usanga abaturage benshi bo muri iki gihugu baba batunze sauna mu ngo zabo. Nicyo gihugu gifite sauna nyinshi ku isi. Ikindi, uburezi bwaho buri mu buteye imbere bukanubahwa cyane ku isi, kandi Finland ihoriza mu myanya y'imbere mu bihugu bifite umutekano n'abaturage bishimye. Finland ituranye n'ibihugu bitatu: Sweden, Norway ndetse n'Uburusiya. Ifite umusaruro mbumbe cyangwa GDP irenga miliyaridi 330 z'amadolari y'Amerika. Naho umusaruro mbumbe w'umuturage GDP per capita ya buri muturage ku mwaka iri hejuru y'ibihumbi 60 by'amadolari kuri buri muturage buri mwaka. Umuturage wa Finland akabaza mu bambere binjiza amafaranga menshi ku isi buri mwaka. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 5 n'ibihumbi 600 batuye ku buso bwa kilometero kare ibihumbi 338 na 455. Ni igihugu kinini gituwe n'abaturage bake. Niyo mpamvu Finland ifite ubucucike bw'abaturage buri hasi, aho usanga ahantu henshi hari amashyamba n'ibiyaga cyangwa se ibidendezi by'amazi byinshi kurusha amazu.